دماغ باش به از عبدالفتاح احمدی حج صبري ji gundê Xirbiçimo ez werim. Ev gund gundê Qasimiya mala Hecî Hesen, Qasimiya Azîz e. Ev gund girêdayî bi Tiltemirv. Dor bîst û pênc mala di vî gundî de hene. Bakurê Rojavayê Tiltemir dikeve 4 kîlometr. Ev gund ji 2019 de pazdê meha daha çete û Tirk hicûmî ser vî gundî kirine. Çete em dibên çete ew ne çete ne, ew Daeş in yani bil asas Daeş hatin ser me. Ne çete ne, ne Cêşil Hur in, ew bil asas Daeş in. Ev gund برا گوندیا گشا توا دانه و او گوند کسک آنا حالیان دوی گوندی تونه ج داعش و ترکا پیوی دوی گوندی کسک پیوی جوان پیوی کس تیتونه